warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dun sana amo yang menonton channel YouTube Pengobatan Alternatif Khusus Sampai, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen, tekan tombol lonceng. Kami di situ minta terima kasih banyak. Buruan terjadi. Alhamdulillah ramai tibu banyak tamu nanti tu. Tombol dibuki, sip. Sip. Mudah-mudahan basoso. Sip. Dan lupa like. Subscribe-nya. Ini. Sip. Tamu alhamdulillah kami mak kubang Malaysia. Asik mak. Mak tua.